الزوج في المرة عندها مثلا ما كان مثلا في كنيت السيني سقسينا ندراني ما نقدر ريبوندر في غينيا. لا سي با دو بروبليم. دونك on m'a posé deux questions, on m'a demandé de répondre à ces questions. نانيد اشوار اما راكي خرف يون قراي كيني je suis pas d'accord يدك تبلوكيات. Pourquoi certains, quand ils s'opposent à votre opinion, ça veut dire à mon opinion, je les bloque. Pourquoi je bloque ces gens-là? Alors la première, on doit répondre, نكينيون وتبلوكي غير العباد يدخل في الرايو تبلوكي غير العباد راه اريد يعير النهار دينار ودي تكرانات باسكو تخدم معاهم طلعت لي كومونتير وتخدم معاه شاك فوا قراوند peux-tu développer ونا دينين كدا غيور سينا ديفلوبي دا يمكن كدا غيور دونك هاتا دونك العباد راه دينين je suis pas d'accord يدك يا سينا vas-y développe à développer ومن بعد نكريا ان ديبا وغينيا جامي بلوكياثن انوي تبلوكيا العباد يديروا حالك يدي سخسرن نغيدي نعرن السينير ديفلوبي يد للعباد انذا je prends même pas la peine ازن de répondre parce que la vulgarité ce n'est pas mon point fort voilà je ne tolère pas donc oui les bloquer direct donc Francis voilà donc je ne bloque pas les gens qui s'opposent à mes idées au contraire je leur demande toujours de s'exprimer et de développer leur opinion donc cela crée un débat et on peut débattre par rapport à leur opinion et les miennes. Et donc, je ne les bloque pas pour rien. Je bloque les gens qui m'insultent et qui ne répondent pas par derrière. Ceux qui disent, voilà, je ne suis pas d'accord pour ce que tu as dit, j'ai dit d'accord, tu développes. S'ils développent, donc on crée un débat comme j'ai dit. S'ils ne développent pas, donc je les bloque. Et les gens à qui je ne réponds pas du tout, ce sont les gens qui m'insultent et qui disent des gros mots sans aucun fondement. Ce qui veut dire au fait, il y a des gens qui n'ont pas quelque chose à dire, mais ils doivent contribuer dans la discussion. Il y en a certains, ils disent j'aime, je n'aime pas, parce que d'autres développent le sujet dont je parle, mais il y en a d'autres qui parlent pour ne rien dire. Ça veut dire ceux qui nous critiquent, ceux qui nous insultent et ceux qui disent des gros mots. Voilà, donc la vidéo puisque خدمة تقبيليت فرنسيس بيك دومونديني تكران ندون فهم راه شي تقرص تقبيليت ذا كيرورن دي فرنسا ديال القبايل donc en gros كاينين تبلوكيا وليك ميريتينا دي سوا بلوكيا الساكينيا العباد يتبعن العباد كي ني سون با داكور يديو مي تديفلوبي ندوز نبلوكيا. لا دوزيام كيسيون نند يهو وقايت باش الدنيا لا كيسيون سقسيون ويسين نند تحمر تعرض لا فوت في القبايل d'accord مثلا ونتفكر على دينو. Donc, certains disent, tu aimes bien remettre la faute sur nos compatriotes les Kabyles. Je vais vous répondre par rapport à cette question. J'ai remarqué dans plusieurs lives, par exemple, j'ai remarqué dans plusieurs lives où les gens disent, voilà, les gens qui parlent, ils disent bravo les Kabyles, vous avez bien fait, bravo. Je ne parle pas seulement de ce qui s'est passé dernièrement, je parle depuis toujours. Comment ça s'est passé depuis toujours. Donc ils disent voilà bravo, bravo, bravo. Ça veut dire que si une personne elle est dans l'erreur, le fait qu'on lui dit bravo, il va se dire bah ce que je suis en train de faire en fait c'est juste, je vais continuer. C'est pour ça que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Et donc نانيد الشغور صرد la faute في القبايل تدعوا على القبايل الشغور باسكو العاب ذي ماريليون يهدر الحاجه يهدر نيمبورت كوا نغدا وذيك يهدر لا بليبار العباد اللي يخدم لي لايف اني ذا قارنس كنا القبايل صحيت اني دني ذاك ندير عريث وكيت اكسيتيرا دونك ماذا قال الا غراطيك العاب ذنيا لو فات تقارن برافو اسيني وتشونجي غير دونك هذيك كمل لا كونيريني كان فوالا دونك كينيا الساكينيا d'ailleurs même قدونيتنا نورمال مي نقول حياتنا نورمال الحبابنا كيس قارنا لا فامينا او كيتي سا اني داستين ضيون العنيه كي اني ذا شويه تزريض كوين نديري ثيا اكني اقعد غيمانيو ça veut dire dis-moi ce que tu vois en moi de négatif pour que je puisse m'améliorer. Qu'est-ce que voilà. Donc le fait de dire à quelqu'un voilà ça c'est négatif, ça c'est pas bon ce que tu dis, ça c'est pas bon ce que tu fais, la personne peut s'améliorer. Par contre, si on continue à dire à l'autre qui est dans l'erreur, bravo, continue, bravo mon frère, tu as bien dit, t'es un homme, etc. Alors là, il y a deux choses. Soit la personne le pense vraiment parce qu'ils ont les mêmes opinions, soit tout simplement, il veut que tu sois toujours dans l'erreur. Que celui qui est dans l'erreur soit toujours dans l'erreur. C'est pas pour autant que je dis, moi je ne suis pas dans l'erreur ou je suis dans le juste. Mais tout simplement, c'est le cas. Donc, aujourd'hui, si je remets la faute sur certains Kabyles, pas tous les Kabyles,
C'est tout simplement parce que certains font un petit peu n'importe quoi. On l'a bien vu ces derniers temps. Donc, je ne dis personne, voilà, je ne pointe personne. Personne. Donc, on est tous conscients, on est tous des adultes, on sait tout ce qu'on fait. Donc, الساقيني وقرقرة ذوي هنا ذوي قيني قرار قبيل مرة parce que ندير لغن كيني غندير مرة ندير حبابي ولا مرة. Donc, الساقيني ميلان الناد العباد برافو كمل كان كنيغ ذو العريض النيض اسكو وينا ازكى يغار قبريد باسكو الساقينيا تسواريغ اني ذا لي لايف اني ذا عباد قارن اجامين الندكاكيا اجامين كراه وهنا اجامين خمكا فوالا دونك يضلي انا ناس برافو الساقي قارن سنه شوار فوالا دونك وتبلوكي غير نامبورت كيو يرنا سي مون دروا نيكيني قبري مرات دوغ لعب ذا يديه الدار ويعجب الهضره سو بخرا وتشري غير كتيد مقراسي ناس محيد اخرى الور فيسبوك هذا دونك لو دوزيام سي كو ارناس وين كيحمرن اكديني الحوايج ارزات وذمي حتى ترى وين تفهمني فهمت وين تيني فهم راه على بروش ان شاء الله نلقى على خير ولادي